manuia mai na fio au matusai ya matsaina sa vino sapati manuia mai ati mato umana na letaya manuia mato Yesu amen. Manuia tatu ekalesia ni tayao pamamia atu sapati tatu umalaba ole pemele salamu ole selau chosu malbani sabali tutono kukuma itifaa ola maya tea itifaa atu koilo wa awita ye oita maya tea itifaa ola maya tea lowa auto tea waise tasi sa pale tunulan sabalina leba yasu waise tasi sa fia lai papita ola leba yasu yo te dole femene mautayale wala wa papita ola sata tufta yai pengetau tatu sabalima ole pengetau malwenga bela lela wala wa papita ola mkukua masata tufta yai ole aula bia ele tualu fa yentatu awal maftanga nita ya amen osfafelo yatu bia ya ufa masui ole tata yon matu au ofisa ipapelo sui tata baya ya masui matu tifafelo ai fata lupa ile kwa iya tatu ekalesia nita ya tatowi ia faftaya le lo letu awa ia au mai lo tsoifua kwa macho bola pai tato te ba ai ye mata o fio le taya sa patio letu patalo pa fatio o ilava o afia passport le taya sa pat tato te mafuta patas ya bien sua pa ma lo Yesu Kristo fatalo fatuai talo fatua payo manona ainga wala wala tatu spino ai sapati ya mesfoi tatu te pata ko inga betaya yo na tuangani yo le ma wala tu suafa na pafelo ya tu loto pa ya maisha tatu umala wa fala sia nei manata kwa tatu pata ko inga fatasi mo le tu betaya Primeiro salamu yo sobi bia cheio awai leo yo awai fa ba la ba na lofa tato vivi le tayare ile lofa mala le letu tato sisula ina lo na male awa fayo tato bawa nei maftanga fifia fata lofa yesa pat la tato tutulai fa suina pese wajuma die
mātou sa i atu i le tua e le tau. Yo vae no mātou tupu. Ma Yesu ke riso no mātou walii no mātou whaora. Ma le ngāma pa ia no mātou whesoso anisini. O loo whai lea tai muanga o no mātou whorona i lea teini ma lea teini. O lea tua oe o tua o le lii oe o lii. Pare oe ma la e oe li inga le lii no mātou tua. O ai o mea lea ma te tau ai. O mātou o mai e nei tae au, o mātou whapā ui, o mātou tuli vai. Si atu i la o fio le vi inga o le whamunu ma le whani tau. A wā e te tau ma ono mea lea i la o fio. Mātou whawhitai i la o fio na o lau te inga mana i lau e kālesia i le nei tae au. Ua afu aia no mātou toe whita pai le aga le nei tausi o la o fio. Ma o mātou mā futai e le ngata o i mātou, o nei o mātou mātua, o whanau, o uso o tua whawhine, o tua ngane e le ngata i le. O a mātou o ma au mea mai, ua ma whai no mātou whaatasi le nei tai au. Whawhitai le li i lau whamanu ianga mo mātou tutu tasi. Le ola ma le malosi e te tului le aso ma le aso. Ua afu ai no mātou pēnei. Whawhitai lau te inga i le soifua ma le ola. Wa le awhi ai se mala i o mātou whale apitanga. A ua mātou iai le nei tai ao ma o mātou whawhitai ifo i o mātou roto. I lau o fio e ala i lau te inga. Whawhitai tere ta mai au puinga no mātou ainga i kālesia. Ua mawhai ai no mātou whaatasi le ni tae au. Whaaftai fōi, i lau whasosoani a te mātou. E mawhai ai no mātou noa le mālosi e whaalo wina i tiu te mawhaiwa. A o le wala a wina o e wala wina i mātou i lau ngā luai. Pagane au i mātou o se whanau e le tonu i o lua. Mātou ki tāno i lau fio se i a lofa ma whamangalo i a te mātou. Mātou o atu i o luma le li ie le whanau mātou loto i le ni sāpati. A mataino polo kalame o lau au sāpati le ni tae au. Mātou whaatanisia lo mana i le e whape nao na au wai whaatasi mani mātou. E manui ai le sāulina mana mātou whaso. Whaatasi mai la o fio to ema o lau sāpati. Whape nao na iei o mana i tau tōru ina i le ngate i whai a onga whiwhinia o masema titasi. Ai a le whasoaina o lau whia. Ina i o mātou mālama lama ma manino se alo whita lai mai mo mātou. I se whaalo manga i mātou te moa ina i lo mā moa i ni sāpati. Tau sia i mātou e o awa ngarelei e li ie wha mangalo mātou se no o Yesu. Amen. Amen. E wala ko tua e tato media, te nime tato tau nasional o tai. The sun rises over the Solomon Islands, marking the start of another day for William's family. 5-year-old William waits in their home, smiling despite the challenges he faces. His mother Indy and father Alistair begin their daily routine, just like countless other families in the city. We start with breakfast, do our chores, cleaning the house, running errands, and looking for work to earn some money. That's it. William's life has been difficult from the beginning. More by cesarean section due to complications. He soon required surgery to correct the deformity in his leg. His parents hoped this would improve his life, but the challenges didn't stop there. Malnutrition has weakened his muscles, leaving him stiff and struggling to walk. His parents dream of giving him an education, but that feels increasingly out of reach. Sadly, William's story is not unique. Malnutrition is an urgent problem, affecting many families across the Solomon Islands.
Brasilia is not listed on the one, but quite more interesting is of course the nutritional receipt is not unread from even from maybe new countries to up to 5 years or so. This is compared to make sure that this is also the most technology. So this is not address the issues of our Though Alistair and Eddie do their best to provide William with healthy food, their limited income makes it difficult to feed him properly. Life has been extremely difficult for us as we care for our child. My wife has to stay with him and provide constant care, literally 24/7. Meanwhile, I go out looking for casual labor to earn money. William cannot be left at home because he is unable to move around on his own. Without supervision, he risks falling and injuring himself. This means my wife is completely restricted. No gardening, no other activities. Her sole focus is caring for William. In the Solomon Islands, malnutrition is not only a result of poverty, but also of limited knowledge about proper nutrition. But it's the bigger problem I see is ignorance, the mother's ignorance on how to care, like preparing proper food and good food. Money contributes to the issue of not having not enough like good food to be able to feed the children. But I feel that if we can address the issue of ignorance first, I think that can go a long way in us being able to address this problem. Your 13th Sabbath offering this quarter can transform lives by providing training, resources, and hope for families in need here in the Solomon Islands. Together we can help children like William grow strong and healthy, giving them a chance to build a brighter future. Thank you for your support towards this project in the South Pacific region. God bless everyone. Oleh asal mulu fanau esu ela mo fio pa ia ala esu ela leso ma tu talo leli e no na fa ia fa mi fa ia o na fa na tu la tu ta pena na ia fa ke no ma tu ma wala talo o lo fina na lo ia lo lo fio fa ia le tu ma tu talo fa na lo ma tu ma mi mai o ta ma ono o Yesu amen. Sentaunya la ta aku tu lo sema ke lo fa na sana Nice, check.
ia la silasi o tātou senga fia. Pata tei o tātou pasoe ala tātou susuino tātou misona. E li sapati. Ele nga ma whakute. Senga na mātua, senga hua, senga tamau, senga tina, senga na telebou, senga na pona stone, na PowerPoint, na early teen, na kinti, na primary. Whakatele e o tu sume whea oa, tai matali e oa, e whakatei o tātou senga te tasi e furu sapati. Pamanuele tu e o tu whai mamo whia au. O le ripoti o sapati o mwaya tunei, ma le sapati nei, o le afolosia ia i le sapati o muamua. O le aso mei nei, a tātou folfolanga ia o le sapati lima, le ora asa nei, korosu matasi e bari mafi nusu ono, o le leo tae au, o le a whakauteia lea e le sumatia kono i a tame funga semu. Te tei ngana sapati, te lava la ofisa, e manatu mawalunga o leo le a fola i le sapati, le a soma i nei. Le whaatawilinga o le sapati a mata o Januari. Ia ma whaasolo atu e lawa kato wholanga i le whoitu sanga. O ele manatu o le ofisa ina ia tuina e kato tāna wena, a tasi whoi maaina te tasi. Ia whatu tei o kato o sapati. Ai o le a whonoa ofisa whatu langa i loa sa kato prokalama. Whola sia e kato e kale sia ia i sapati o mua. Pese whaputoa kato o sapati la sa leo le a tapenei le senga e seta. Senga tina, e tātou pese whakatoa, e o tātou me sona. E manatu mawalunga, e tātou awina le tuoro to soifua, tātou te whenua e ai sapati mua, no te minera tātou tutulai, au mai ali nei sa ninga la o sapati, no whaamutaina i viinga o sa nia.
Wha pengaina whaleanganga ne o le whiwhinia wale lau ngino lau whiau au whawhiwhona mu. Pa mangalo mātou se whale tonga tū mau le ina I lau whio nei au I whawau. Amen. Amen. Ia whanmano atu po I le ofisale, tai ma le ofisale o ngal sapati le ua mai al tatu o ngal sapati. Ia a o le tatu se 10 minuti le nei masani ai, a o ngal wenga whamisionale, o 10 minuti o e lava na te fia whaongaina le 10 minuti le nei. Ia o le amanoa le nei. Leso, I know that this is the time that we showcase the good things that we've done throughout the whole week, but I won't lie, I didn't do anything good throughout the whole week, but God has really blessed us this week. Every day there is a new story, but this week, Tuesday on the 20th, this week the 20th, on Tuesday, my dad turned 60 years old. Can I get an amen? Yeah. Amen. And I couldn't be more thankful for his unconditional love and his guidance upon 60 years of my dad's life. 60 years, he's also supposed to retire. But if you know my dad, he's always on the go. He'll never sit home for like 10 minutes. He's always out gardening. If he's not working, he's doing the cooking, he's cleaning, he's doing something. But he's always on the go, and that's why he's the best dad. I thank God every day for giving him the strength wherever he goes. Whenever he's sick, I thank him for his healings. But also thank God for giving my dad the role of leadership. Without his leadership, you're crying, don't make me cry. I thank God for giving my dad the role of leadership, because without this role, I wouldn't be able to lead the youth that I am today. So I thank God for every day. Let me just call out my dad. Paula, can you please make a way to the front? Every day, I thank God that he's still here with us. 60 years and he still looks young as always. Amen? Amen. So, I don't know, I also like to thank our church family as well for loving on my dad. Every Sabbath, he's always greet him with love, welcome, and I just thank you guys for being next to him, being near him, and for showing the love that he deserves. So, again, church family, we'd like to thank you. I don't know if he has any words to say, but from us, we love to thank you guys. I'd like to thank God again for every day. We are blessed to have him, and we're blessed to have him as the best dad. If you have any words you'd like to share, now's your time. Yeah, Pastor, God, the Lord's full minuto le hago. O los frutos ama se va poco. Mai te tonu ya te ingama te singa tu va te foi una dia tu sanga tele. Aya tu mana tu fo ile antana te ni vera si ai o tino ile vela o la vangi nei. Ma ai mata mala mala la vangi nei. Mai tang pe la fa mo talinga ia tala tina ile vesi o le temi o le fa ile o no al temi foi le o ma vesi ai ma tamala tau sa ili se fo o va ma i to ya vai ya fentala va o na fa talaina le fo tua
tusama le to titi foi lava ina ua mai ma mo foi ma hosi mo tua mai ma le lua masina di teatro masina to forma ono la gana taval ia sa le fo famu moe ina mai a foi ina vai aso fo to forma no tulanga la vai a fiana taval e tai fa tai le tuo le ua o mai le o na tangata mo vale mo tangata so fai i le o su to to sa pa taila le ko na ko na mo na si e ui la pa te le o me se ma me fa ri tu sa o fai e o te le mana una i loa e ma tu a pe ta o si sila le a fa taila tu no mo ia lo lo mo ia mai e la suosu e a teu tau na fia e le ono sufuru nei te sau e le pula pastai a wai tunisio kuplan e o le opo na tu fifua e le motua a e wa mo tu sia mafutanga maina a le ngata idea e a runa e masan ma te ton e a pastai le tu nei tai au e le tatu mafutanga fo e pastai le kai sia mo tau e a e wai tatu te ton ko fela me tatu changa e ai au nola me tatu mo tatu la talata i le tu e le fai o tatu o sia me tatu tia nau nau tatu manu nau iai e stara ki tue o mei ai te au ai te loa ia na la fuina se tau lama le as whanau nei te au ra o fuina ia tonu pa mo le matanga se na fuina tau lama le as whanau toina ia ma te loa le tau lama mo mone la au tatu tiu ni whana matai yang tatu suam tatu tukar dia sudah dulu tatu fai isso boleh sih
Ono suasa Yesu na kuwahawasi. Amen. Let's all stand for our song service. I'd like to invite our worship team to come up here for our song service. God is good. All the time. God is awesome. You better tell somebody. God is awesome. I am going to the sea. Yeah.
bless with feeling this into my foot and you. The Lamb of God, Father. All Father, seeking song for this afternoon.
solo di tula taiao. Mato te sula tuai mo rofa mo le famiglia ka ko ingalowi. Famiglia se tu kula mato fa fo ba fa lulu o lo Yesu. Amen. Fatalo fatu le vasenga o to ina mo la tu fretua
ia fia le nana ka mai atu i au tu sunga i le tai au i le tātou tāpuaina ia o tūlava o whaima talo i le aso ma le aso ma tui vai a wale manuia o kālesia whapefo i leo la wao sa masina o tātou kālesia i ta mā mātua ma tina mātua o tātou kālesia e ngā te lea i wasena o te apono i a riki ma ta matai rātou ia o tautua tua waina na tātou ngā ruenga i le aso masa uma. Maise lau talafou, māta mawhia le atua, i tāna mkele, a whatai, o maua le nei a whanau tātou te whiwai i le nei sa pati i talafia. E le ngata i lea mai whana witi, pepe, ia le atua i le nei tai au, o tātou whiwai, fia, tātou whiwai i manuia le atua. I le whanaloinga nisi o wase si mai ngā whea i tātou ngā nei, o nisi o ainga, o wō mai ngā sani, ua mawhai o na tātou tāpuai whaatasi i nei taia. Ia i mori aku i a ngana whaafitai, ia i tātou inga ma tātou ngā futa whaatasi i le nei sa pati whamanuia le atua i lo wase si mai ma tātou ngā futai i le nei taia. A vera o leo whai ma whonga le tātou kālesia, ia whaoai i whawhinua inga i sunga tātou tofu, whawhinua i tuai i sunga i whinaunga i le tai au, o pai a inga a pēr, ia whamanuia le atua tātou ngā o le nesa pati, ia whawina le atua rupu na mana, ia aru na mana rupu le tai au, ia ia i le atua, ia whamanuia le atua i le sunga, e foi sunga te apono ia e whaftaia le rofa o tu whaftaia i mi taravou o te fia la vai taravou e o mai runga whata e tautua ina e tātou na mena o la utuba awina o le atua na iwa aua o tō te o mai tātou te auna i atua mai anana fia mai anana whaftaia i mi taravou o tātou whenaunga ia e reia o na whamanino. E tusungu mai i a whioanga toa mua, ia ma sa fua i rang mālawa i sa wat. Ia e reita mai mukua nuka sa uani sunga tofu. Ia whapefo i whawhewa ia ku whaitua, nā ni rei mai au rei, ma ngā sei mata no whie. Ia o whaitua e malalo mai whaiahiri, ke a whai rei whaiahiri, ia ma sa tua sa wat. Ia o rupi au presua i tātou tofu nei tai au ma nukutua. O rea tātou tūlai whaatasi ma tātou amatainga le nei saunga i inga wa saunia o runga tātou ie. Amen.
Dear Heavenly Father, prepare our hearts to listen and receive your message today, Lord. Not only as hearers, but as doers of the word. Father, we thank you for your love and grace. We come before you with thankful hearts. Thank you for caring about us during this week. Thank you for carrying us through this week. Thank you for your protection, your provision, and your unfailing love, Lord. We are grateful for your strength you gave us throughout our daily tasks, for the challenges that helped us grow, and for the blessings both seen and unseen. As we now open the sermon, we ask that you fill this place with your Holy Spirit and bless each and every one of us in this church, Lord, and people who couldn't make it for you today, Lord. Lord, bless your servant who will bring the message for us today. Grant wisdom, courage, and the right words to speak. May your word be a light to our hearts and a guide for our lives. Lord, we commit all these things into your loving hands, and as I pray this prayer in the holy name of God. Amen. Terima kasih kepada Allah Salam Mas buat Amen. God is good. All the time. Mo lava I me o ma o lo fa fo ile vi inga ba fa tai la tua. O ke ma ku le o pa tu ha ku se ma tu pa pa ya la fa fe lo inga ba to fi me o de sa vi o so ni fa fe lo ia ko ile pa ia la sa ki ka ko ai. Ai o te fa ia ma tu ile fa fe lo inga ba to fi ta lo fa lava la i ka se vi ta au. O te tatonu leu ua atoa tino tam, i o leu, o na sa tako walwala la i ka kālesia I nāwa Yesu. I mālo loma ma, fe au whare ai, i a vi ia le atua,
e ua tātou o mai no sapati tātou ifo matafua e tua mananganga mo whawhero ia ku e whawhero ia ku tātou tina matua ia wau kai o mau fwoi nei sapati o tātou wheroa ia ia le lipa mo ia le tua e tina matua o no pe se tua o no wale tua na rolo whenau ia pa e lo e kufu nisi o le matu ai le kalesia le gata e leo sua tu ina ia fai o me fai tua maraina pe o sa lua ku le sua le afero ina ni tai au ia la lofo malama ni le tua boa nei sa pati mata lofi o tatu felo ai uma lu ai no tua ni pe o leo ia fa tua foi la fa felo ni tai au ona o le pai aso le sa matu tata noi ma le uso sa o ta sala yo uso o mai e tātou whaarururu fu na fu se fe aula e o na fu sia ia o na nganga whaktai ia o mako whirua i muso uso na pari ia iwi na excuse mai isi o uso to roa ia tatano pele nganga le tua ia wa te mara sua ia na lei whirua fu whaktai fu ina ia na lau sura apisi mo alai lau ko rua tātou noa pe o le sinafia le kāle sia ia ngai tamaiti ia e mai le kāle sia me kisi o le nangau ka inga le ngai tamaiti ia le ngā ia fia i loa ka fia i loa tonu le anu bingo le kāle sia aso fitu le toe fia mai lea fui lena mai ai iwi sapaki i afi aswaleile mako whawhiroi sapaki ia ma whaasua koe le upo le tua ia ia mala fomala le tua Whabaru motu tape kalesia e le iti lungai tape ia le tape tuspatau ia wafo ise e natu au tufo i au la whapeo na whasoa le tai au a whai o e sau ni sau tuspatu te tau wai wai tate leu mai e sau wai fua au loa me le nganga le fua ia maula tape tuspatau o fifilia le tusi mua le Timoteo Eo tus paia kato su'e le tusi mua le tusi Timoteo Corona mata upe wha Ao lo whai tawina le whai upu mua Se iogo ile toi whai upu Mua le Timoteo Corona mata upe wha O te whia whai tawina whai upu mua Se iogo le toi whai upu o le a tātou whaitau wheawa wa iai, o le a nganga whaoroano, tātou tau le atualo mātou te maha, wa tu lau le o nga vai me whatau wa, la mātou whaitau na o wheo, wa la se upu wa e whapeo na tau le maina, a wāna whawha amano le tae, whamuria lo tusi, whamuria lo o le sofa Yesu, whai mai le whai upu mua, a o loo tau tino mai e le manga, e o ese nisi le whaatua tua i tau sanga muli. La to te whaalongo i a manga e whaasisema ma ta opo te moni. La to te mamau e whai awa, ma whaasai si me ai, o mea lama ma whai le tua, e talia ma le whaafitai o la tu whaatua tua, ma la to i loa le moni. A wā ua whaapai e ina na whioma le atua ma te tau. Au tara le ama ma wāua whawhine malu matua, ia e au e se ai, a ia e whaamasani le ame o tua. E moni lava le upu, e te tau lava o le matua talia.
matua fa yatu na mea ba e o tuai ya ngafa sama fai tau ba e apa yatu ba e o atu se ia o waru ye ma fau ia mea ai e fa masani ai inda inoa ai o tagata umba o yang ba fai bulbuli tau na ia whamawhia na tua le upu sa tātou whai tau ni. Nā ngā lipe le kua whamawlama i kua roto na whilana. Kusai mai whaa. O le la ama i le suafa le te maa le ama ma le mama pa ia. I le tusi le sa tātou whai tau ina. O te whia, maua isa manatu au tū. Whamaile, manatu au tū le tusi le sa tātou whaitau. Ia e tū mau i le ngā muenga o wala una. Ia e tū mau i le ngā muenga o wala una. Wa o whiwhiria le whai upa se fulu marwha e whai matua ore la unga ni aso. Se whai tau me whai upa se fulu marwha wha manu. Whamaile, patua na launga. Aua ne i e whatala le i le mea lofa ua tu ina atu e le atua i ate oema. E rua waena o te fia whasoa ina. E tu sa ima le tusi le sa tatu whaitau ina gomua. Ia e tu mbau i le maluema ua wala una. Whaimaile nganga pa ia le atua i atu pai. Ia ka afu mbau. Ia ku mbau le maluema. Wala una. O te fia whasoa, i le ngana longa lua, i le mbau lava o le tusi leo na tātātou whaitau ina. I le whai ima sipuru marwha, whai mai le whai ima sipuru marwha. Aua nei e whātara le, i le mea lofa ua tu ina atu e le atua i atu oi. Ai whai mai le nganga o le atua i atu pai. Atua maanu na loko. Aua ki whakare. Atua maanu na loko. O le ngana mua le tusi le nasa tātou whaitau ina o le tara anga tangata ni loa ia Paulo. Whai mai o te tangata o te usila fia mo u loa le tara anga tātou ni loa ia Paulo. Ma lea o te fia le vai whaitau le tusi le tangata ni loa ia Paulo. Mana tua fo i le kāresia o Paulo. O Paulo o te tangata wa ki punga ma le aina whaintaia. O Paulo sa ki punga ma le aina wharoba. O le ana mataira na tustusinga i le roba, se whae ia e peru o a o tupu ana whakatalanga lea i le tusi lea Paulo. E ui, o tangata leo o. O se tangata o mausari ilo na whakatutua i le tua. O se tangata o ato atoa ana i le tua whaifua. O le tele na tusi-tusima. O loo ma ai Paulo e winga o tangata i utaia ma tangata wharoba ua mātere i leo langa whaatulafo. Ua le ai se whaakeli seau. O le mea leo na tau tina ai Paulo i tangata umma le karesia o le ua mātere tangata i tulafo o wha i utaia ma le whaaroma. Ua le ai se whaamboe o le ai se whaakeli seau. O le tusi leo o le tusi ona tusi ona tali fala mama ya Timoteo fa mai Paulo ya Timoteo o te ta tino atu mala mama e o ese disi ta vata ini tau sala buli ala winga fa matalama la Paulo ya Timoteo
siri. Watu pun faham matalama le Timoteo. Apa u? Iyo. Ale watu. Totale lisi o tatou ai ka sia sa tatou mafuta mo le toi va ai. Totale lisi sa tatou fai mea fatasi mo le toi va ai. O le winga le fa matalama Paulo. O te tau tino atu mo le manga e o ese lisi tau sa buli fa tutua. Abel. Ba, si foi a boa faltava. É uma boa quando eu faço calha. Vai eu isso não, não faço. Sabia vai eu faço. Faço calha no teu balão, ele atua. Olha lá na Paulo, papel na, última, tá lá na grama ele atua. Aua te falo ele Paulo não bate mais tua. Ai te patau la ino ai. Ai Yesu mala de faltava. O le vinga na fofa. O lo o fa peona. Tau sino e Paulo ina na kalisia. Fai mai le fa matalama Paulo. Ile fai eu pase fulu, fai mai le fai eu pase fulu. Awa o le lea rama le tato te ngaluea. Wa upule ana ina mai ai tato. Awa tato te fa moe le tua soifua. O ia o le fa ola. Olha o talanga na Paulo. E ui na tato leva ai. E ui na tato leva futa manisi o tato sa tato mafuta. O talanga Paulo fai pus pufa na. Awa me lava tato na lua. Tu leva vai foi tato. Tu lava ia regalisia. Ona o fi au o tu mai le ngama le tu te fia fa lo te fia fa so o te le fia bat tau ba fia ai isi tagata ni ka le sele ai o fi au tu ni sa o le ngama le tu ya ta o fi au da io lo fa lo e ye tagata sa ta tu ma futa fatas e ye tagata sa ta tu fai me fatas le o watu ma o lava mai ya ta to o le winga le fa ta lava Paulo a fai mai le to fai ile fai pula mai le ta to fai tau ta to te fa mo le tua so fua o ia o le fa ola o le tua so fua o ia o le fa ola au ne o ta to manatu meu tu tua la to sama fa nisi fa tarara le ai o le no ta ina Paulo ile tusi la sa ta to fa tau ia fa pe ona fe o ata mata manatu le lei tangata ke samu inawa se foi atual falta la dala inawa molo papatisio e kalesia tu lola ona vai lor fifilinga e kalesia te masa ne kalesia ona vera wa uma tangata ki akomo le kalesia o leo te mana tua leo te tatu tata dole manatu au tu ka ko ale bala au pa le bala au leo ko fi ina ua fai maile kai tai fai o ela ve ma ki akomo le kalesia aso fitu to ya fio man sa au tatalo le tua fa pe o ai e a pu le tangata e ui ese galuela o fa pe na ona tu mai le kansa o ma e fou le langa wa le ki a ko mo bua le langa ko ina wa alu tau sanga mane tau sanga o fai a pele ka bega le tua ina o be mai na o sini o le te kana o pe le musu ba la ka le ba ia le ba au le o me le tua ke ngani ina o sau le sini o batu na blue fatas o lotu fatas bersiuma to ina ya tapo i o na bawa le o na paduma le sefia sa na to fai ngol ba bersiuma ya tapo i na se fa sobre wala le se vai ina tai mua ina lua ina tolu le fata sama au mana tua o tau
palfo o tele ina lue. Ona sai ai lo to finga o tele fai dole kalesia. Ina wa pa. Mama ni lo va sai. Ona va felo ai le mo se fa fine sama ni avani. Ina o lua i tolu tau sata. O tai o to ina la o ia o eyewitness o le bako manara. O ia whawhautua mai atea. O tene lua lo mana tua le sunga ia tapo ina le whakataranga ia atea. Pa maia tapo ia pai. Pa. Ule. E o lo tofi lei ala. Ha. E o lo tofi lei ala. Ina wa o fanya lo pese ka miksaba. Tiro mayo, tiro ha, tiro mayo, tiro fa mo me le. A te fa feta ina mama la tua pe na fa mai e Paulo. O te no ma o so ka tao to ina leo. O bodo fa pa ia na. Por favor, Paulo le mua por il dito, fa mo se feta bel mua por il dito. Bobo ko dito sa limang fast food, si feta bi fa mo. Io le fa mai Paolo e ieri foi cino fare l'anni, ma le cino fare l'anni. Esse foi mata mo fio le cino fare l'anni, nai no le fare l'anni. La wingo le fa mata ma le Paolo. Ina o sao esse cino ta fare l'anni. Ai ina o uma fa pa ia ma o ai lo fa la tua. Le o fa cino ma o le cino fare l'anni. Ina o to fio ma o fa na no me le cansi. Aba o mala au ne tua ina ya ya pai. Então tua barra, problema o ina ua malanga Paulo Efeso. Ino talu atu Paulo Efeso. Kilo atu Paulo ese foi kumanga palaka fa Efeso. E ai ka maka fa forima. E ai ka maka fia mama tulo lava ngana. Pero fai lo atu ore. Upu mena mama le tu i fa lo atu. Ele se upu fa le ai. Ora upu mai la feoma la tua, ma awala mai a Paulo e fa ke nao na tu mata ia la tatu. Fa na ngama ile na ngama o bala au ina tatu. Ile Efeso e ono lo mata o se fa mai fa mo Efeso e ono lo mata ke ono fa mo. Ole na no mata ina Paulo fa mai tamata Efeso au te fa tana au te fa forima. Ei isi mo baia lo pe lo fa ya ole na buema na sa pa ko me na ma ole tu. E esi kata sa ma prolo tu ise ka le sio ole to ya. E isi mata o na lotu au na ma due la tua ada o iaia ese loto ada foi mai Paulo e fai na male loto io loto ia na due fa ma o la tua batali todo la tua ma ada la tua le upu mo fa per na mala unda o la tua io ya fai na ma ti fa stai na tua e uina fa ta va tu pai inga ruela ale ma fai o na garo ro va fa le musunga la ngalo de tua ya pa tua ngai ai ruela o te fa fetai le tua ina o maua se samalia ma le io ma te fai de fatasi au hale na ruela la tua era te fa kai se tua e ruela e te mie fa
tina unu me fwele. O le tanga. O hapo kuna mata mo fiele whakua. Leo te whakai. O le mata wa ina pena whainoa le suma le whawhero ina di tai ao. O ie sambane ka le sia mamonga. A le tama whai o tata ina la ngama pa ia ia te pai na whai o ta ia mai ai. Lea ua tātou na lungue whaatasi e le kumoni le atua. Amene. O le au bo o le vama lua. E loe. O sina i tu lafa. Vama lua o le lauma. Fai mai le matua. Aua le e whaatana le i le mea rofa o watu ina le tua i atu e. Aua le e whaatana le i le mea rofa o watu ina le tua i atu e. Ai le i o i vamalu. O te whakaina tua. It's a good news. Good news. What's the good news to buy? Good news. Mo na mawhaka ia marama. O le ala winga whamatalanga. The good news. Te iloa o le masina mo mua. Na atua e se fulfito tau saka tanu mawhaikoi. Ai se fulu balu tau saka sa tamu o sa sa mawhewaa ia. O le good news there. Su fitu tau sangau ma whakasia i le sakara meka ma ngā lulue tongo le kālesia o sport via. Praise the Lord. Ai se ua o ta o tu le bad news. Whamene whamatalanga le matua tau loko. Aua ne e whakano le mea nofa o atu ina atu e le tua i atu oi. Ina o maona. Faile. Ni kālesia. Tu finga fifi. Ni tau sanga e hoa fe mosu na pasiko na ko. Ino fai noa mai fai feau, fai maile, fai feau tu bai. Wela vema ko ino le kālesia. Wela vema ko ino le kālesia. Na ofisiri na tua le tua. O ai e a uri tabata aga sawa o e manatu mai. Le tūlanga mo runga o whaui nāwe e le kālesia. O ai e a o le tabata o e manatu mai. E hele whamatalanga a mose i le e sope whaaro le whai peskuni. Le whape mose le tua le tua. Whawheo no ua le tau le whaao o tele iloa mamana. O tele iloa tau tala. Ata ua ia le whai peskunu lua ngā le whai mai le soto le. E tau le tua ia mose whai mai le tua ia mose. O le rei alu ia oe. O au fo ia te whaatasi malo mutu. O te au aku fo ia te oe le upu te tau tala. Io. Ok, doa le kasi. O au aku. E luma ni. E la longa la ropa. Longa la ropa. O malea. O wa e pa ia le mea nei. E whai no fia o tātou sa whae ma tātou tūn matai mai o tangata e tūne le ai. E leise se ato toa. E leise se ki whaapau e ni tū. Le leo tātou whakua lai. A whai mai le whai upu o lo. So o ai le tusi la sa tātou whai tauina i le Timoteo. Whai mai le whai upu lo so o i whai mai. Ia e ma whawhau ia mea, ia whaamasani ai, o ia o tangata ia lululu. Pero le bad news, o wha e bad news. E hei taimi e male ma te nofo ma, o se korua. E hei taimi vingale ma te onu, pasavivi. Ano whai mai leo lo tolu e te a. E ese ha oi, whapea. Esse ano foi uma calada, foi bem, isso foi melhor para calada foi. Ah, foi mais ele tu se Timoteo e é para passar de aí, o tá bata, aluam.
Nela te uli losi to no te fa basani o te gata fou na luna. Fou fa basani. Awa ele ai se fa mama tua no ba sa sa. Dia fa mai fa utaranga pa uli fa basani. Awa o na na ya. Ia na ni leo mo fai o no tu lai ba o ka fa o na tua le ai mo na mama mai le tua. Le musu mama mai le tua ya cha. O te whai noa, ne whinga ngaro le tua. Ia, rena te whakaisi atu si kūrua. Ni pau lava ko Mikala. O Mikala ni skoi ina sama. Mai whai arnais. Ia, mai whai arnais. O le winga ngaro ta mawhai e paulo ta rai ne whinga ngaro ta ngata e whitua mai. Ta ngata ia te ia. Therefore, it doesn't fire for you. Push on the support. Danisi. Ita mo ina le para ina ta to. Awa te mama le para ina o le tua. Wasila fira le tua ma le lei. Wa ria se fa mai ao. Fa mo le tasia tangata mo ma bia no le tua. Ia faile tatu manuema ma le roto fia. Ia faile tatu manuema ma le matau le tua. Ava se ia le sala sa tatu fia mai na ka usama uta. Fa mai na fa tawanga Paulo le Filipi, Paulo le fa pesumba kon. Ia ba tua fa ngalo le tua. Ia ka na. Leo le na. Awale e ma fa la ata to sama libe to sama du afe o liba la matama to sama nei ya tato tu matai no tato au na ya tua fa mai ba au ba ko ni tato pero no foi a puta de so au ane fa no le polo mo tu matua au ane fa tato fa lo wa ta mais ela dia eu onde le tole tu pero no to le tua ma ta talo le tua fa fe tai le fa o tama wa tu no mai e ama ile o ga mo e fa pero to fi mai ya le tua le ta si au sa ho bene la fa isi o le ta tu no la banga foi le fa o le banga winga le tua ilo le ta mata fa ta ba o le wawina le tua mai lo la nganga. E pa ia lava ui le tua whaama. O le pese e la asuina e la tua vau. O se pese e tu inoto ma la nganga tupai. Mana tu hai upo pese whai mai la ua nganga. O te tautino le tua. Ini ngaluwe ngau balau na cepat. Mai le musuh lah le cepat. Mau kita poli na seketas. Fa'ngaro to tua fa'ngaro au na ina tua. Awa ore ngaluwe nga. Na tu mai le tua ya tu. Tatu ngaluwe ma kuno ma. Fa'lo professor. Yeah.
wale whafo maamalo. A mātou te whātua e se ai. Nā se upo o le tau tamari I le whafo maamalo nu ne tae ao le upo o le whorwhora. Whaamalo le tamata vai whātua e se ai. Aia mai e le whi tā ua whi e toi te mata I le pema moa tae ao lo ai le kalisia le tualo mātou tamau. Mātou ta talo nei tapati. Temi o la mātou tu muri mātou whaamawai. Whamanuia le kalisia. Whamanuia tau maa. Lau sapati le tua stemi o mātou whaamawai. Whamanuia le mai aso la whaamai e o nu. Le mata I lea I whanau e o oa. Maisa nei o mātou aina mātou tua e nofo whane. Ia la nene o fio le tua la mātou. Whaamangalo ni o mātou o leo. Whaamangalo ni o mātou se o ni o la swafa Yesu mātou mole wala tua ne. Amen.